nihin June nilhai sari Thawngnikul Lila ha kha post Thawngchimnak kan Thawngchangla Pawfah Zawtnak Ruang a Paletwa le Mindat peng a Ralzaam Hrawng an thi Chin ramkul Paletwa peng le Mindat peng chung a Pawfah Zawtnak phun khat Ruang a Ralzaam minung Hrawng an thi tia Chin Health Organization ni June nilhai ruk a thong achwa hi Pawfah Zawtnak hi ichon le changka in suimilam pani in ninga karlak a thlabulnak Tualchungmi a chun Theihternak tiang achwa pi kho tia CHO ni tlangtar thlabulnak Tualchungmi a chun Zawtnak in 30% le 50% karlak tiang Theihternak achwa pi kho I thlabulman a chun 1% luklonglong hi Theihternak achwa pi kho tia ati Chuban tuk Pawfah Zawtnak in irunven nak cha a lenglei rol ei loading me thing rol thing ei loading eiding ti rol kha mi thau tlangtar loading nukding liang hak chia kha nu nuk long pek ding athiang him mi zumput manding zunput kaldi rol chuan hlan rol sar hlan rol ei hlan a chapyat in kuthiang te in rol ta ding tia CHO ni alangtar chungni tlikswal a chun ngandam nak lai zau khan tu na sin a izautar cholding dasa din cholding dasa umlo a chun chi te le chi ni kha ning changte in cho I din kho asi tia CHO ni alangtar Maungdaw Khuami Vialte Zaam di ding in AA ni Theihternak atwa Rakhain jamkul Maungdaw khwala Kahdohnak AA ni thok atim cha a Khuami Vialte Zaam di ding in June nilhai ruk a AA ni Theihternak atwa Maungdaw khuchung le akyang kap a ummi SAC Ralkap sakhampol petlai in kan ka lai cha a Khuami na nun him in nan umnak ha hundang a ichel cholding in Theihternak kan in Tuah na tia AA ni Theihternak a alangtar Maungdaw chung I lamkam le in chungpol a SAC Ralkap ni hunma an lak bang in chungna a sniper pol an cha a Khuami cha a ti nung asi tia AA ni alangtar chap Maungdaw Khuami pol chu June nilhai ruk zan suimilam pakwa thok in khochwa tak di ding in AA ni Theihternak atwa tia thei asi Thingkepar na duwa chun kampek ko lai Thingkung pakhada hin thingkung chi noi tam pian chu cha chun akung hi chu how du la Vanlawng ni kanmah Lila akan ka tia Tonzaang SAC Ralkap ni Chim Tonzaang khwala Kahdohnak a an thlei mi SAC Ralkap Sergeant Chochi ni bom tu Vanlawng ni kanmah hun Lila arak ka tia Chim Chinlen chawza Ralkap ni an thlei mi Sergeant Chochi chu PDA tidim commander ni behelnak atwa I achung lei bantuk in achim hi asi bom tu Vanlawng hi zeimhan san atlai lau rian tlamtlin okmen in Kahdohnak an raktwa ahoda ral ahoda kamma lei ti zong thai loading voikhat ni an rakka I an zam chol kalung afak ngai tia achim Tonzaang zong a Vanlawng ni kamma hunma a bom arak thlak I hunma kan lak ning Vialte arok raldi zeimhan san atlai lau tia achim Mizapi Ralkap hi SAC ni atei ti lai lau Ruang a tia chun SAC ni Ralzaam a bomnak zeimhan ape khauti lau chu cha chun SAC Ralkap tuan hi zeimhan san atlai ti lau SAC ni nan nun nak zong an kham khau na lai lau ti hi adang Ralkap pulsin a cha Kahdohnak tia Sergeant Chochi ni achim Matupi Kahdohnak Ruang a Tualchungmi Thawngchim ral an Zaam Chin unaw phu chungtal CDF Matupi Brigade 1 Shreinak in Matupi SAC Ralkap sakhampol an ka chwa cha a Matupi Khuami Thawngchim ral an Zaam tia thong kan thai Matupi kholeng a ummi district zung chu CDF Matupi Brigade 2 ni an raklak bang in peng ukzung le palik zung chu CDF Matupi Brigade 1 Shreimi Chin Ralkap bu le AA ni an lak ve Matupi Khwai SAC Ralkap Khalaya 304 sakhan chu CDF Matupi Brigade 1 Shreimi Chin unaw phule AA ni an ka chuama bang in Matupi le phanai khwakar lak a ummi SAC Ralkap sakhan zong CDF Matupi Brigade 2 le Chinland Council Ralkap ni an dau ve Matupi khwa a hin minung thongriat in thongkwakar lak khwa an sa I petlai in Kahdohnak achwa cha a Mizoram leile kyangkapram tang a Khuami Thawngchim ral an Zaam na tia thai asi